Soifua manuia I la sunga al whawhiangainga. Paulo Antonio ma le whaletua ia manofo alo. Maro soifua ia. Manuia sauninga o ne yaso. Tai lava I lau sunga al whawhiangainga Paulo mal whaletua mafuta mai. Manuia le toe tu. Yeah. Tai lava lau sunga pasta whaatasi mai. Manuia le atua I toe tu malmalolo tātou li o Yesu Keriso.
Se fua manuia la sunga fa fenga inga tito. Sai fa tasi mai. Manuia ngal ne yaso. Faftai fo I mole fa so ino le upo le atua. Tai lava I la sunga fa fenga inga mal fartua. Mole por kalama matsango fie.
Mano lava le ngā lulu e lau sunga al whawhengainga mal whalatua ia o le biinga i fo i le atua amene ia manguia ngā luenga i lau sunga al whawhengainga nei aso Feau ia langa o le mātou le whako a toi tū a alo whātu i le whatua Tai lava e lau sunga whawhengai ngā tito manguia foi ngā luenga Malor se fua Fatua la nei Maria Losa Tai fatas mai Aya Matamo fie aya bibi inga o le atua Nei aso Feau la sunga al whawhenga ngatito Mana se fua sister Maria Losa I just watched a 6-year-old have a full conversation with a robotic.
stand up sport ai malo soifua Whaftai whatasi mai ia le atua ni sa fo stand up sport ke te le fale onga o lo suafa ai whaftai whatasi mai Hi, Sister Maria Losa. Sister Maria Losa, o mai moa mau mai o i Hawaii. Ia mi ia le atua. Manuia toi tu. Ia sunga whawhenga ia tito, ia lo mai moa mau mai i New Zealand. Ia whawtai la sunga whawhenga.
Malo soifua, sista ngale yang alofa. Tai fatasi mai. Manuia ngane yaso le alofa le ali. Mo uma le pise o toi le toi tua. Ni ele ali. Malor fa malosi malo fo ile mo por kalama matango fie ya fa so ina fo le upo le tuai inunga o pega se fai langi ya fa ftai la mai ya te o le uso fa malosi mo le ali Amene. Ni ele ali, ela faz. E eu levo a foca toi tu mato wa. Ya ai malo la vale, fa malo lo simole ali. Ni ele ali. Ave ele toi tu ban malo Yesu ke riso inga ia fa penga nga. Sui ai fo io. Tato fo i tangata. Mar tato o nanga ile li malo fina ngalo. Malo lama le fa malos. Malo fo ile fola o le upo le atua. Fa manuia le atua le ainga. Luenga ang le yang alofa sai fatsa simai tiang mawalunga le biingo le tu me malama tai lama fatsa simai
malo le whafonga mai fo i le tai au amene. Ia ta tonua whamali e ina fo i ane whafonga nei tai au i vivi inga matango fie fo i o le tatou li o Yesu Keriso ia e o vivi inga fo i o nei tai au e whapena fo i o na whamaurunga rivi inga o le atua ina o le fo i wa o toi tū mātou o le toi tū nei a nei fo i pito o le kelope ia tai tonu le fo i sa pisi fo i le mamalu fo i o nai tū fo i o le kelope o na o sauninga mamalu sa whapena fo i o na alo atu fo i ai ia le au Cristiano ia wa fo i le whaunatuina o le maliu ma le toi tū ma na malo o lo tātou li o Yesu Keriso amene ia o lea e tautonu ia o whapena fo i o na file mu fo i nai tūr ke lope ia o whapena fo i o na mātou iai fo i nei aso ia e mātou te mānatu natu ai fo i le maliu ma le toi tū ma na malo o tātou li o Yesu ia a nei tai au ia o le tatou wofo i le atua i se tatou tatalo ia tamā ia o le a matalia fo i porkalami a lau whanau nei tai au ia ai mātou te whaftai tamā i lau o fio una nei aso ni whapupu mai aso mātou ola tamā whaftai lau whamalolonga mana i mai o mātou tino tamā whaftai ni mana o loa nganga pa ia whapenau na fio matai tōrua ina i mātou whaftai tamā i toto Yesu sau ina i mātou talo tamā nei tai au ia i lengi mai tamā le mana o lau whaunga i luma ia i mātou lau whanau mātou whaia fo nei whasoa o le manuia ma le rofa mai lau o fio ina ia manuia lava mea o matamā nei aso ona Yesu amen amen ia o te whataro whatafo nei tai au fō i le pa ia fo i mare mamalo se o tātou atunu o Samoa whatalo whai le au whai ngā ruenga pa ia le au whai ngā ruenga mamalu le au whai ngā ruenga tutofi a le atua whatalo whai le aingo le whatuatua le tino Keriso ia o te whatalo whatafo i sunga i whawhenga ina ia ia mai mat whatua ia Sara ia o le nofo alo ia ma le ekaresia i marewa ia o le vi inga i fo i le atua ia o te whatalo whatafo i wofo i mapaanga nei por kalama o lo whapena fo i ona mai moa mai fo i ma whafonga mai nei tai au amene ai o le tatou au nanga fo i nei ia o le Feau o Satauro amene ia o lo whapena fo i ona lalo le ana leo whaleanganga o le Global Kingdom TV i New Zealand ia o lo whapena fo i ona pa aia fo i ma whaururu i le songa whawhena ina ia mai ia o ia fo i le whatono lea la leo whaleanganga amene ia nei tai aho ia whapena fo i ona tatou o le upo le atua ia prea fo se upu whapena fo i na sa i le atua i lona finangalo ia ina whapena fo i ona taita ina i fo tatou sa malinga ni aso fo ia ai sili na whamau alunga i le vi inga o le atua amen o le tusi o amaia nei tai au o le tusia mataio lusi fuman malu ai o le fai upu e ono o le fai upu na e whataua ea ali ela o fai tau na atu le mata upu le lua malu o le toi tu mai o Yesu
Ua mawai le sapati, ua tafa ata le rua yaso le vai yaso sapati. Vai yaso sapati, ona watu wai leo Maria le makatala, ma le isi Maria yasi le tuunga mau. Fauta fo i watore mafu e tele a wa na luifo le angelu le ali i mai le langi, wa aluatu mafu ese le maa mati eti e yona lunga. E pei o le wila lo na tino mai, maona ofu wa sina e pei o le kiona, a wa te temu foi le matatau ya te ia o e na leo leo, wali ua i la tau i pei o tangata oti. Amen. Ona fai atu leo le angelu i fafine ua fape atu. Ua lua te matatau ua wa owi loa, ua o lua sa ilia mai Yesu na faa Satauro. E leo nei o ia wa o toe tu mai o ia, pe ona feta lai atu wai o ia. O mai ina mata le mea na tu wai o ia, ina watu ia vave, lua tata watu ia na soo, o toe tu mai o ia na ye woti. Fauta foi, e mua atu ia te o tau i kalilaia, tau te ilo ai o ia ile mea fauta, wa o fai atu ia te o lua, ona la ave, ona la vave o ai lea, nai le tuunga mau ma le fefe, ma le fia tele, wa la tau fetuli e ta watu wai i ona so. Fauta fo i wa feta lai Yesu ma ila ua, wa fape atu, sio walofa, ona la o mai e lea, wa feta ngofi ona vai, ma ifo mai a te ia. Ona feta lai atu leo Yesu ia te ila ua, lua te matatau ina ua atu ia, lua te tau watu i o uso, ina ia la tau watu i kalilai ia la tau te iloa mai e ia. Amen. Wala o fauta ua atu i le ainisi o e na leo leo, wa ta watu lea o stau langa sili mea uma ua faia. Ona la tau faa poto ai lea faa tasi mato ina, wa la tau filifili o na watu ai leo tupe tele le au. Amen. Ua fape atu ia o tau tau watu na o mai ona so i le po wanga o ia te ia o mātou momoi. A fai e whanongo i ai le li pule mātou te whao leo le atu ia te ia ma whaasao ia te o tau. O na lātou talia leo tupe ma lātou whaia e pei o na o awinai o i lātou wa sala lau fo i lea tala i tangata i utaia o mai lava i nei o na po. O na watu ai leo le au so o i toa sifuru ma le toa tasi i kalaia i le maunga na polo i atu ai Yesu ia te i lātou. Wa lātou i loa o ia o na lātou wifo mai ai lea ia te ia. A ua masalo salo nisi. O na maliwa nei leo Yesu o fetalai atu ia te i lātou. Wa tuina mai a te au le pule o malava i le langi male lano langi. O le nei ia o tō o atu e whainu o malava maso o ma papatiso atu ia te i lātou le sua folta mama le atali i male anganga pa ia o tō o atu ia te i lātou ia tausi mea ua o whai atua ia te o tō whauta foi o ia te o tō ia sa o malava e o lava i le ngata anga o le lanolangi. Amen. Ia o le tusina o le matai o lua malu. O le toe tu mai o Yesu. Amen. Ia, e taritonu ia sila fia o mafoi e leo Cristiano ia le mariu o le tanuia o le toe tu manu mano o lo tatu mali o Yesu Kiriso. Amen. Ia mai e tele whawhita uni ma pupua ma mea ma tangatu lo sa whapenao nao o na whaia e tangata i lo tatu mali o Yesu Kiriso. Sa whapenao na whianu, whipo, ua sasa ia te ia, na o la mai na lato whasata moina, lo tatu mali o Yesu Kiriso. Whamai au iai o iai i lungo e o Satauro o lona mawhau
ta o ma o ana tatou whawhitauli o mea unga o tatou wa mioleanga o tatou wanga sala o mea unga ua ave uma Yesu i lunga Satauro. Amen. Au iei i Satauro ina mai Yesu o mai a wa uma. O mai a. O na paule tatou ngā ruenga a o tatou Feau lai ma tatou manatu natu waile i le maliu ma le toe tu man malolo tatou ari o Yesu Kristo o le tatou whaatuatua i le ngā ruenga mai ai a Yesu na whaia i mua Satauro. Amen. Wasa yeli manatu o le te apolo a e maliu lo Yesu yo o le ai au le plana le atua ona o le alofa o le atua ia i tatou. Amen. O le finangana o le atua ia ola i tatou lana whanau. Amen. E ti ngāro tatou ana sala ma tatou whaia mea leanga ai na whapena ama saunia le toa e whaona tanga mo i tatou e ala ni maliu ti ngāro nāro pele o Yesu Kristo. Amen. Pila whai mai ia mātai o tu se mātai sunga ro whai fast food. A wā e pe o iona sa ni manawa le a tele i au e tolu ma poe tolu e whapea fo iona i ai o le atali o le tangata ile ele i au e tolu ma poe tolu. O le atali o le mana tua fo iona sa fulo le a ai na tatanga o mai tutonu manawa le a e ei lale le maulea o le ata lea o le toi tu o lo tatou ali'i o Yesu Kristo. Matai o sifuru ma le ono fai upo ilo tasi o na po ia na amatai e Yesu o na fai lo atu i o na so e te tau o na alu o ia i Yerusalema e whaatinga e na fo i o ia i me tele e toi ina ma le au o si taulanga sili ma le au tusi upu e whasi o tia fo i o ia e whaatuina fo i o ia i le aso tolu. Amen. Matai es forfito lua tolu la to te fasi o te fo ia te ia ai toi whaatuina o ia le aso tolu o na matua ti ngā i leo i lato. Amen. Matai o lua sifuru fai upo sifuru iwa la to te tuuina atu fo ia te ia nu ese ina ia la to whaatau emu masasa whaasa taulu ia te ia ai toi whaatuina o ia le aso tolu. Manino le fionga pa ia le atua a e uia na te ngama te leo puapua ngana o lo tatua li whaunga ia ai na toi tu manu ia o tatou le au Cristiano ma le au whatuatua toi tu man malolo tatou ali'i o Yesu Kristo o tatou o tagata manu malo ona o Yesu o lea ia o ai ai tatou ona tatou whaatuatua lo tatou ali'i o Yesu Kristo o toi tu man malo lo tatou ali'i o le fina ngalo tama ina ia whapena ona manu malo i tātou whātasi ma Yesu. O le tātou whāsoana ne tai au. Tai tonu tele sa winga sa whapena ona awai atu ai ma whapena ona fola atu
au whainanga pa ia le tua, le whina ngalo le tua, le mariu ma le toi tū manu ngalo tātou hui o Yesu Kiriso. Ia, tari tonu ia o whapena fo i o nā whātumuina i tātou le mana o le ananga pa ia. Whapena i o na tātou mawai manatu le lei o maa whauwhaunga le lei. Ia tātou te mana tu natu ai pēro tātou alii. O tātou whaola o Yesu. Ia. Manu te leina nei aso. Ia leo te vai atu spale tualai a pia mai lona ata ia o te leino po i lona swafa. Ma lo soifua. Matasi mai. Ia. O le tātou whaasona nei tai au. Ia. Manu te leina nei aso. I le anofa ma le anga lei o le atua. Amen. Ia ta maa. Wai ulu whasoa lau whanau. Whaftai tele ata mai lau whio. Whaftai fwoi lau upu a mai au au ina i mātou nei tai au. Ia whamanui na lava lau suafa pa ia mani mamani o wana mātou atua. Tu mau atu i lau whio ta mano i ina ia. Tu mau lava lau mātou whata waa. Whamanui a mai mātou umara mani ea so ta maa o mai Yesu. Amen e ma amen e ta maa. Ia wai ule le whasoa i nei tai au ia ai whaftai atu le sunga whawhenga inga ia tito whatasi mai ia le ngata fo i lea whaftai atu fo i le sunga whawhenga inga ia Paulo Hart whatasi mai Hawaii ia whaftai fo i le usolan le ia anga le anga alofa whatasi mai New Zealand ia manisi fo i o i lato umalawa sa whapena ona whatasi mai wa le mawo lato suafa ia whatasi mai nei tai au ia o te le ia ese fo i mai tato porkalami ia o te whatai atu i sunga i whawhianga ia mo lato whalitua wa o mo lato whalitua mati a kono ia o sopele matuanga ne pele i le alii ia o ano ma whanau ia o le tapua inga se o tātou atunu pele o Samoa whaftai fo i iena mai mo mai ma whafungafunga mai tono o lato maota malawa ia whaftai le mafuta mai ma whatasi mai ma lango mai wa mawalunga ai le vi inga o le atua ona o roto wano lofa i le atua ma rona whina ngalo ia manuta le ina le nei aso i le anofa ma le anga le lei o le atua soifua